Dembe FM moyo kwa baluya. Ilo ni Radio Mlembe FM mwa kabali ya radio number 1 kutangaza ngabili takanyira saa moja asubuhi. Noli timbeka cha Musango area Bumiasi East ujora kwa 99.0 FM mwa kubara kwa Citizen Digital app ulendea kwa mitandao chef YouTube na Facebook ujora kwa Mlembe FM, TikTok na X ujora kwa @Mlembe_FM, Instagram ujora kwa @Mlembe_FM_. Hula kumesa ifia macheni kanona macheni mburambi kiredi ya Mlembe FM umoyo kwa baluya. Saa moja hurimana nae makeni FM uburambi mahongo karimo. Omusari mu wizara y'Uburundi Raymond Omolo asima abahori ba matatu khulokwa kamia omugomo kwabwe. Ya mafura idondobania buhori bwechinganga mu khohera kwa kari wa banabi mu mbeka cha Busia. Ne abamenye babumula mu county ya Bungoma bekanyiresia Uburinde ko mayana. Jones Odonge Uhiere mhera muresi hambe hurimane ni nawe manahule husiakamo. Abanabi mu county ya Busia ribera babolembo khuni na khoibe ya mafura kwa dondobania inganga yabwe katendo khokera bandi nibarehana ndobunabi ribera babolembo bienya serikali khokhendesya ibe ya mafura muhanga mno. Nibemerero ndo esesala we county ya Busia Sylvester Kayua ba habolembo ibe ya kulu ya mafura ikerani banyola asara inyingi khuri khombo byakhaba khaya abachurusi kusafirisia chingeni hukoba mubiro. Omwandiki Fukalisa Smuga nde ripoti ino. Nibemero ndo Salaway County Sylvester Kayua babolembo ibe ya kulu ya mafura iriyoko berabandi khubanabi orehana ndebunabi kuburi bwo kuandikisia sara ni karingara mbosi yako siya chingeni munyanja ya Victoria nesieranu. Tunaona kwamba gharama hiyo imekuwa kubwa sana na ni watu wetu hata kwa hivi sasa navyoongea wenye wanatumia hizo engine boat ni kama wanaendelea kushindwa kufanya kazi kufuatia saizi pia katika ziwa umekuwa na upungufu wa samaki. Na imbera babole mbiro ko bera bachurusi bomena akurasa musi chingenchi no kucha mchimbeka cha uhani mocheri hanga imbera hande abarumbule mbiro ko bengisia mubumanani. Sisi samaki wetu wengi wanaenda Mombasa, wengine wanaenda Nairobi, wanapelekwa hadi Nairobi. Baada kufuatia ongezeko la mafuta ninaona na kama kuna changamoto kubwa sana ambao mzigo uko upande wetu wa kazi yetu hii. Tunaumia kwa njia moja hadi nyingine. Limekuwa ni mzigo. Hizi magari ambazo zinapeleka gharama ya kupeleka mzigo zao za samaki pia imekuwa juu. Neimberi ko bera bahaye bosi mulibeka luno bolembe basacha babwe babolemere muri ubero kusirisa majukumu kaburi ludalo madala nibibabiumu. Wanaume wamekaa kwa boma wengi, hao watu wakikaa kwa boma wengi sasa nukusika mimba, sisi hatutaki. Nataka kusomesa watoto wetu hapa. Waende kazi. Wakienda kuko kazi tunapumzikako kidogo. Na mafuta hakuna kwenda kazi. Kama iko sida mahali, aseme tuunge mikono, hata sisi tuchanga-change, tukuje tufanye huko made. Pesa itoke hata tusaidie inchi. Mafuta ikuje. Jameni president, saidia sisi. Tunasikia uchungu sana, tuko na shida. Sasa sisi tutafanya kazi gani ama serikali itasaidia sisi namna gani? Tutachota maji ya Lake Victoria tumwage kwa mapikipiki na kwa maboats, kwa engine ama kwa magari. Kurulamu kaunti ya Busia ni Kalistas Muga. Omusari hodira mahwako Burundi Dr. Raymond Omolo ya khasima bwemeresi obwabene matatu oloko kakamia mugomo kwabwe kwa eludalo lwekulo mugomo kwabere ne kudondobania chisekta cha ohane muhanga rilamba. Omolo ya khabolari ohurirawo bikwanirwa kandi serikali nabaniringara chingira chiria echo khuhendesia ibe ya mafura. Thanks and appreciation to the leadership of Matatu Owners for reason that has prevailed, that has led to call of the strike that began on Monday, that has disrupted lives, that has disrupted movement. And we are certain that over the next 1 week, any issues that are pending will be resolved amicably so that then normalcy can fully resume. Thank you. Ni akandi nimbo oa
habari omlondi omurokire Rigathi Gachagua ya hasomelo la waziri wa Burundi Kipchumba Murkomen oloko khosesirira lyo muare muroke Uhuru Kenyatta mahwa kebe ya mafura mohanga mno mwandike fu Vincent Afande de reportino. Why did they not stop their vehicles? And why is it that in the administration of President William Ruto, they have stopped their vehicles profiling? That applies to William Ruto, that does not apply to President Uhuru Kenyatta. Akoni matamshi ohurulahu waziri Kipchumba Murkomen amatamshi sasa akabekeranga abandu bagashagwa nende Gachagua mwene. You keep on blaming President Uhuru Kenyatta, asking matatu owners, why didn't they go on strike when Uhuru Kenyatta was president? When Uhuru Kenyatta was president, fuel went on to 135 shillings. We are now over 240. The people of Kenya know the difference. We would like to tell him that he should not divert the attention from the real issues, comparing how the Matatu people behaved during the reign of President Kenyatta and during the reign of President Ruto. Abandani bebe ni bongozi bwangane ndo mbunge wa Kieni baba ulambu Murkomen salire nde haki huingisilira lya Uhuru Kenyatta okulondo handi bei ihongo ya mafuraha batawe. Mimi nataka kumwambia na hata wakati wa Kibaki kulikuwa na strike Michuki rules and we never had such statement zikitolewa na waziri. Na ala malama ndebe Kenya khurula musibala se Uingereza Gachagua abolde mbu Murkomen ablaho haki khulawo mabahudumu wa matatu huitisho mgomo khulalamkia ibei hongo ya mafura mbu enzi ya Uhuru bei iyongozibwa khula tishilingi 200 nende mahumi kanende 6 hu ilita ya mafura ka diesel. Anytime there is a small problem, you start comparing the reign of Uhuru Kenyatta and William Ruto. President Uhuru Kenyatta told the people of Kenya that his then deputy could not be trusted to run a country. We are now paying for that. So Kipchumba Murkomen, leave Uhuru Kenyatta alone. Ebihebo Gachagua abolde mbu abapinzani balajadiliana okulondo hande mustakabali kui sekte yo baadaye. They must demand that William Ruto must forgo his profit. VAT must be brought to zero. If they are compromised, we'll have to consult with the other leaders and decide the way forward. Vilevile Gachagua nada yamba mafura kengisibwa nga musibala sefusa Kenya na mabi na kalanyala okunyasia etsinji nitia magari niyenya mafura ko kainibwe mu sekta ya mafura. These vehicles will have a knock in a few weeks. So much as we want the cost of fuel to come down, must demand the removal of this bad fuel from the market. Neeleza mbu Ruto sabukulirangeli khuwero liyo ibei ya mafura ihongo musibala zino makini gabatawe nebikirambu naberesia ba bloggers okuyimirisya omukutano kwekholehe mungolobe akari we serikali nende abandu bamatatu. It's the greatest joke in the history of Kenya that a blogger is chairing a meeting attended by the CS National Treasury, Energy and Petroleum. That is how casual William Ruto treats the people of Kenya and the challenges that they face. Ne reportra iredefwe amacheno khula mu county ya Nairobi nesie Vincent Afande. Ne akande ni mu county ya Bungoma wa balala khubamenye bechingongo cha Tulumba nende Maunda mulibekalo bubungelo abumula ba khanyola saro lunyola bandu baramanyihe ohwengira mu bikhongo byabwe nende khuchaka khuremarema chingombe ne manabe nabo ni beru khomwandike Fujimi Simi nde reportino. Bamenywa abo beserekerese Mwanda ne Tulumba mu sabunyo bali mura babole bali siro se khujira luno bandu bakhamanyihe babene batula kamatala kabwe ne khuremaka kaburafu chafu chabwe ne benyo khamabwewe banyola chikhafu chabwe chabe chisalira nyamam bamenywa abo no babene bapa kumurase khumundu manyile sinyakho bansi kholehe khuba bolela ni mbobola ne khunyola buyeti khubyayo byabwe. Isina lyange bali makisimila nasimiyo menyile Tulumba inyoka sivuyi siyamangile sikile mwitala mwaseta beloli nenyoka za azivuyi nja mwitala mwaseta khafu berere khafu kitaru mala nabelela nalira lakini baba ndikhe mubolele ngani muli musalilekho bene kamani masina bali Janet sifuna barasa ndo mumenyo we Tulumba na kweshundu khekhosikhola sikholekhane natsikila musirekere syafwe sino abele sindu sirisikhekholekhana khumusirekere munota mala khwabelele lulukali na khusaba khuli yesu usike sikholwanga khwisyo akhelakho kholundi sikwikindi ta. Abali Andrew Barasa okwabobe menyile Tulumba ibele silo syeli koloba sasita chesiro omundu kechili kacha kanyola chikhafu chase khubikhongo mala kachiremaremaka chikhafu chitaru chiunwa nala nabone bubi sana semanya takhola ndiye ta. Nembana kama kenikano khwame Mwanda musabunyo bali mura mu county ya Bungoma SND Jimmy Sibiyon.
Ne akande ne mu county ya Vihiga wabamenye ba Luanda South bahakera kwa hoya balanende bachochezi bapingo buhonyo kulaini ya siasa omumiresi wodi eyo enoko chola volare baruo bandu bakabane bachocheanga bandu kupinga mradi kwa machi okwa kaila katanende kudondobania sinani serikali county ohorera machi muluvekolo. Maji yamekuja hapa ni maji ambayo yanastahili kuserve everybody. Yani, lakini cha kustaajabisha, mumepeleka sijui chief kotini, mmenipeleka sijui kotini mara ngapi. Ile ofisi na wazee mko hapa, nataka nyinyi ni watu hekima mtusaidie kutatua haya mambo. Kwa sababu palipo na wazee hapaharibiki neno, sivyo? Najua wazee wa Kaila ni wazee wa hekima miongoni mwenyu. Mmeandikia World Bank barua mkituchafulia majina. Hata chief hakui karibu hapo. Sisi we only overseas, ndio? Na mnaandikia mfadhili. Na wacha niwaambie watu wa Kaila, watu wa Luanda South. Mfadhili hawezi peleka mradi mali ambapo kuna siasa. You scare our partners and our donors by writing such funny letters. Ba uranga onyola macheni olwakaruliraho halala nendo kumanya kosi kabulwa nabasho manonyolo buyangu bwo kuyinya maoni koko hawena yao ulondere kumutendao okunyola kangashinga Mlembe FM ku Facebook nende YouTube. Jones Odonge Neno kuringara kan mbobudidi bwechingira choko cha nolu ibulo mu county ya Vihiga bukobera indenga moyo akari wabahaye abarasire mu myaka kyo luibulo omwandiki we Olivia Musavwa nde ripoti ino. Cecilia Indeche mula kwa bamenyi kuturaizi megazi wa misi abezeniri henda mwodonde niwe akurabaho n'obugeheru ubibindu byene binde abanyinge barenora hadamanu. Si method ta family planning zichei mu serikali na loziche yuru ndina kulolanga kulaba n'obutinyi bunyishi sana. Sinda zirabaho mbunyishi bana beru baribula na kuribula na mbunyishi idati iraba yukulu na kuri uchumi buri kusayi hali ya uchumi iri kusayi masomo bana banyola mbashi kuresha kutosha banyola tawo chigira kuenda kuri serikali yeziza kirani na khaditsika hasa ni kubula kusomenya bana mbo khaditsika sitibwe kwa hivyo kulolanga family planning kanyana ibeni kaluha ho bana beru birinde kwa hivyo kusaya za serikali ni yanza ikukonye zimezo tita family planning zikaluheho iriba liene dirinde niritarwande lirabanire mbanga abandu konora izinda zebatenyi na kandi izinda ziramedeka hagati abakana bakekere kurondekana ni uchumi bwe kusayi garoreka family planning ya kogeha mukebara na rwigei kumakudoke kubudinyu jo bamama banyora family planning da na sasa magabide babi bakari baribora sana na bana bena magarareke chukuria ke makebe kidogo masomo basoma dawe kwifara makobe kudinyu kaliryumba kamari beri dinyu so ndaka ombi bakaji babiga rwabizeza bipunguka kunyibene kalikobeku ni inzira yo gukora family planning tukategemea za serikali tionyene da agene dagande gazangazire idara z'ubwashim county Vihiga nebekaho illohiza budget okugura ibindo byene binde bikubanga uriburu Caleb Maloba n'umsingili w'uburamu buriburu mu county munonde miundo mbinu za kutumia wakati wa upangaji uzazi. Tumekuwa na hiyo challenge ya kwamba wale partners wengine waliweza kujitoa, lakini serikali yetu ya county imeweka mikakati thabiti kuhakikisha ya kwamba inatenga fedha katika bajeti yao na family planning commodities zinanunuliwa. Pia bado tunafanya kazi kwa karibu na washirika wengine. Kwa sasa hivi nataka kusema ya kwamba changamoto ya facilities zetu kukosa family planning commodities ipo, lakini inashughulikiwa na serikali yetu ya county. Kutoka county Biganzeno Olivia Musava. Ohula onda hola husia kamosia makenike fwe aka saa moja mahongo kahomao. Omsare muizara yoburendi Raymond Molo asima abahoribe sekta ya matatu hulokwa kamyo mgomo kwa wekulo. Mhongo ya siyama siya DCP Rigathi Gachagua asomelo ala waziri Kipchumba Murkomen ulokwa se siyarira rewari umuruki Uhuru Kenyatta mahwa kibei ya mafura muhangamno. Ne abanabe mu county ya Busia babira munya khano kubonabe bwabwe okurulana nende bei ya kulu ya mafura.
Anenjabano saa 2 ohurera makeni muwembe kiri buhabuhiere nesie Eunice Odonge. Yako kagama macheni kiredio Mlembe FM muburambi okunyola macheni kano nende akandi amanji shinga karulira rumali huba news hututu Mlembe FM omoyo kwa haluya.